Ani. Hai bola Johanna. Anh tin nghe kha hát lên thấy 8-all. Tetea service hai bola val buang single in no block khatlat may ruat sangan 9-8 en non leang Tetea service di Durtlang North Volleyball Club tan Sadrak Fanai Johanan Mor atlang hian thing tun aum hi phụ chuan out kan ti kha hak dika lo la nal mai bal buang din chunga tlar nunga tangin champhai dei let bu ring hani boka vonna lo chi ni lo Sadrak Fanai Bia thang mina point van hut hei te reng em zanin chu thang mina hi Tenoi thil dang chu kan soi bel lawang thang mina point hut hei ti zong kan soyang bel le tat mai Johanna an point kal thuang don chawa don Sashank ngak dikan alau dong fua maro chu ball kal dikhap tur chuan harang block lo hlai nem tu omani si lo chuan avona lutuka har thina ni ruat sanga first ball tha din chunga push ball (12-11) ani mama service le don bia din chunga zone number 2 tangin straight han bon nem sai pui ka nan ai tom khopa nai na ron wa pin chunga ani wal buanga wanal chan chana kon pui sanga block khale thlat mai 15-12 third set ania set khat ve an nei to service le don bal buang bokin kai lo le that mai TNT lam point kal kluang chau le point li in an lead meka technical timeout kan hmang le lok dona kan tournament Aether Pro Volleyball League sang hi som hi palia kal theina na min sponsor tu te Aether MST Motors D3 Business Enterprise GIG Motors EcoSafe Mizoram Orient Goldsmith Zothan Auto Works LIC Life Insurance Corporation of India KT Enterprise Kuris Online Varieties Lava in khel kan thlir chun zom don TNT point kal kluang khop mai point li in an lead meka 16-12 ani avana dop chin em tar nunga tagin Johanna tar hading hi an tha thep ema TNT lama sadraka zodinga din chunga andinga phuithin khop mai balbuanga 17-12 points som panga omtanin kara
Zok. Sashank. Durtlang North Volleyball Club tan point ron muvele. Sashank Kantpal. And that's Hana. Din chunga. Amalo tukchin. Single block hak may chin daw. May 18-13. Din chunga. Block person ten law lalea. Te tama ma. Johanna nan volui shama. Kai Zolaw, 19-13. Service le dona, TNT tan. One block siyang em Zaudingan. Sashank. Punait khop mai. Le la mamite wak per palan han nei hian. An poi ti lan tirnan an vunga event vat china polai tin khop mai 14-19 sang service in pointer on mutlat mai lar hunga tangin Sashank andang thei daw le thlat mai block fu aperero sota athui lu tuk chan ngaihnawm lo 16-19 anin karang pot zim chho ve zena Durtlang North lamin point thum male om net an lo vai tlang thlat mai Durtlang North lamin placing nga din chunga la uma dar hunga tangin val buanga chiang lutuk thin val buangan point cut aron mu pui le a TNT Volleyball Club te hi kan hmuan zo ding a hian sut lama tang sona service bi enga tinge in lo ti mai theya hey end line sira han line de zeu hi kan hmunga mi hian kalpel lo chuan hemi pel lo hi chang khoi lai hmuna tang po hena service thei a service oi ani Johanna outlet lat mai 9089970480 le 6009613445 Zofia thei ani number khain lo chin chiang hman lo ani pon keima po minon Zofia thei ani Zodinga avan 3 cm kha chu Zodinga placing Zodinga ron tan thleng mana din chunga te le Emmanuel an oma halet thang ha zok mai (17-24) ani Tetea service sa drop fanay mangin point cut ang huli ang atikhan TNT Volleyball Club 10-25-17 in third set ang laleta raylaw te kan sola nga 8th Pro Volleyball League sang hi somni pali kan lawlet le hal don ani Sashank high ball atangin out hal pop mai
tin LPS YouTube channel ale LPS channel 1 a en thei bokani zanin in khel mi pa ania naktuk zan kan cholanga an la chan thau mai naktuk zan kan cholanga Monday zana hian Luang Mual Volleyball Club tele Durtlang Volleyball Club te mi Luang Mual Volleyball Club te meichia in khel kan en vele thung don ani thotan zana set atte detem o ati theya an volui shama masen lo block khatop mai 3 love ani blockara tlang zok mai sa shank 1-3 ratsanga an ball try evan tha em somtea try thui ngang mai substitution an siama thangmin lal han ha chol tira zorin puya lo lut ve thunga makima service first ball tha theng lo deuh hleka sa shankin ve zong in an voluya let ha zok mai 5-1 ani LPS YouTube channel a live ani ta ka wangin khovel mun sang sang atangin kan likhi min lo en puya TNT point avan kal thuang M 6-1 Makima Kolkata lama tang te po inan lo ena tuna hian April le chung te zong zong kha Pro League in lo ena lom thu kan shil cheu ni antenna full le thlat mai kan court hi nal thina chuwang chuan hu lek a hian tol thu ko ola thlan te alo tla a an han thluk deuh hian alo hu thina an thruk fai lok te hi lo ngai thina din chunga man bon em 8-1 ania Makima an time out goal an lot lin pui lawa Durtlang North lamin 9-1 ani hai ball tangin wal buanga ron thung thale dop mai 10-1 an tanangai tlat Durtlang North lam substitution an siama zodina Makima service le don TNT tan in car point kwa
Makima. Sashang. Chu abahan chiang fashion ve en non le tiang abon tlat bia service le a outlet tlat 311. Val buang ang hangin TNT lamin point anon mo belle a 12-3 anin karan pot zau belle ta. Substitution han siam don TNT lamin. Zodinga han ha chol tira rin zwala namte lo thunga ni hi han chol le zau thina basketball lamate. Aming cherpol ani zela rin zwala fakom khop maya pian I acha a asang boxia eheu achu sanga on lutuk Sashank Tok lutuk khatiang kha atangkai block vawak per kher ngai lo khan block chung atanga end line na vada mai khan point mu na thawani 5-12 Valbuanga service don TNT tan 13-5 Johanna high ball at tangin pointer on hudop mai Durtlang North volleyball club tan an van ui don em hanin chu lo ta se akai zo kangem o ti thei ani thlat mai kha chu 14-6 Hai bola sadraka lala a outlet thlat mai sing din chon lo la a som tian wal buang a wak lo la le thlat mai placing song te van in dai zai em sadraka wat sang na block forma ro chu block per chan han ngaihnawm lo lo khoi fu le si Durtlang North lamin din chung vawk 17-6 anin kara zau zela maro chu man zana po point som lai mai nin kara om hwanin potla kan ti kha potlak thei lo om lo tun set hi TNT hian an le ni chuan an chak don chuwang chuan Durtlang North an tan ngai Johanna
Pointer on hule a Durtlang North tan point som alaw manin kara TNT lamin substitution an siama din chunga an la chuaka rammoy fanai alaw luta Pacing. Valbuangan pointer on hu puile tat mai rin zual an hamte Thangmin pointer on hu vele a 8-18 ani Mama, hai bola tangin. Pon ko thale pop mai. 19-8. Sadrak fanai. First ball somti ata a sash. Johanna. Avahan her CM khachu. Ngak dika avan thui te reng em heng tin mi mo wala khoi man zok ni ngak dika kha animia wa avan ha don em zanin chu wat sanga service don Durtlang North volleyball club tan 9-19 anin kara point som om deu charchara chang point som pakhat te ahan oma block of CM Hai bola Valbuanga ti ngaihnawm lo kha chu 29 block sira diagonal an khar zo lo tlat mai Makima TNT tan Chu ti vak ngaihnawm lo ang wan na lutuk thina 10-20 Thangmin lal guite ben lal mama Katinan set lui shama bolte point an santira zona substitution an siama Valbuanga an ha chol tira ramdin puya alo luta Johan Avahan fil 15 mmv 12-21 Aron chau ve beka na chan kaya Ramdin puyam hangin high ball at angin point and hune a TNT volleyball club 10 22-13 ani tor chuan 25 mungai kan ti kha Ramdin puya service dona Durtlang North ball te hangin point anon huvele a 14-22 Service and miss leta
23-14 Ramoya outlet that mai 24 match point 14 Anita Janni ta vu mai TNT lamin Ramoya first ball at a and let's hankai John abokan pile high bola 15-24 point Aaron Santira Detia Durtlang North Volleyball Club Tan 15-24 Biak Thang Minlal Durtlang North Tan point Aaron Muvele a alai tangin ball te mangin 16-24 ni chakzo kan la omlo 25 mungai kan ti to kha avan phui cm first ball aron na shita no phat Johanna pe mol maya let's han kai sham Johanna boka pelea straight aram din puya lau om simple ball an khen pay sadrakan aron norlut point aron chantir le atikhan fourth set 25-17 in TNT Volleyball Club 10 han la leta a zanin natan TNT Volleyball Club te 3-1 in han chakta ani munom thin khop mai TNT fans te kan clear me ka an support anin support thathin khop mai chu TNT achangin Sylvia ani Durtlang North Volleyball Club achangin Sashang Kanpal jersey number 9 ani